Thengio mwironeri wa Kameme TV muthenya wa umuthi ngwirire tukubanda marigu tumaremere tumathie maume mbeca muthenya wa umuthi ni urakiona kuria turaumagara riu ndabada guthuka ndenjukini wonde ndacemania na bwana bundi aranjira maya marigu tumabande tondu guku ni kuo mbeca ire tuingire hapa no tuingire au guthine tuingire hapa waikara bau umbe directions yes riu tiri uyu urona hapa guthine utukanagua na thumu haha currently njikirite ndo igire cia thumu wa mburi. Thumu wa mburi niki tondu thumu wa mburi ni mwega kuringana na buri orona thumu uri orona uria available kuri we thumu uria available bona fundi ndenda tuthie kahora nigetha mwiroreri wakwa muthenya wa umuthi ri akorwo akimenya na mwiroreri muthenya wa umuthi ni urakiona wira uria turaruta guku njikirio thiini ndute wira uyu turute nawe tondu uyu niguo wira uria undehire fundi we uguikara hau wirone nie nguruta no tutakinyete kuruta wira uyu ri uranjira watu aitu aria ukorwo kirima marigu ri hihi we ni ate wekire mugunda waku nie ndambire guthima marima spacing elikanaga kuringana na irigo variety irio urahanda tondu ino ni variety iriku ino ni variety ya grade 9 na nego kuringana na thuna iria saka irio urenda gukarera tondu na ndamirora ri ni anjitie kuruta iyo ni rutite sakas uguo ni guturamegurire na undu wa mwanya irigo riri ku marigo mithemba iri ayogu ma tissue culture ku irigo macro propagated na irigo micro propagated githungu kuingiha riu irigo macro propagated ni irigo rirutitwe irigo ni rigakurwo rigatuika treated rikatherukio 45 minutes rikarutwa bau rikatinangio tucunje rikacoka rikatwarwa bandu kanasari-ini rikamerithio hau no micro toguo regwe ritwa micro ni kuga ni kindu kiumite laboratory-ini irigo riri ni watua na riuma kiro nyingi na haria kiro-ini ti hothe ndi ciakwa iragiukira no nigetha ikinye kiro iria ri no muhaka ukorwo umite ku umite abo establishment utonga witu umaga guku tiri-ini teni twambe tumenye mugunda waku uigana atia urahanda marigo maigana atia na uraga kumacimania niki uka na hihi irima riri rienjerwo ki riu mugunda wakwa kuringana na haria nyonetio ni muciari ni handu hanini ni ta ga plot currently ara ndirabanda marigo this season na ndiratanya kubanda itina 25 uitara marima aya meyaba ni marima 25 na ni mahariritie wega na ngagura nginya seedlings na nicio iciro tu urociona uguo 25 imukenderio atia imwe currently kana mahinda maya irauma ciringi 130 na ngurite kuma ku andu aria metikirie gukorwo makiendia certified propagators ate ndugakorwo na marigu ma kienyeji urarehe gwaku ti ukienyeji urenda haha urenda mbeca ndirenda mbeca ndenda tuhariririe marima maya na kira kiratuma wenje irima inene u na irigo riona ri nini ri na jo irigo ni ri kwiyethera ri niki hihi mukona twambiririe irigo riri ona weguo ni riciaraga irigo inene rikoragwa na mukona wetagwo mukona gukwa mukona ucu ukoragwa nuriaga space inene na ati haria gitina-ini nikireyarira na tondu ndurenda gikure kirogiki o ugue uka nebebia irima riaku nigetha at least no baume nginya mikona 5 kana 4 irima riri turenja na thi niki tondu gukiaramia ni twaramia ni etha mukono uyu igikorwo imingi hari na thi turathie kugira ki na thi irima riri thi turathie nigetha ribotage ku maintain mai maingi irigo ni riendaga mai maingi na nikio rona huthagira machine huthagira machine gwika atia gupamp mai immediately irigo riri ria wona ria gwata pio ngienda kuheana ndo teno ngekiraga na ndo cigana igiri per week irima riri ri ni turarienja rirenjwo futi cigana uguthie uguo na uguo na nathi irima riri rienjagwa 3 by 2 inathi nakuo ne 3 uguo iguru ne 3 3 by 3 by
2 by 2 yeah 3 by 3 by 2 yeah haha ri eti ugi urabatara thumu ni wekira yeah ngirora rora guku ri ndirona kuna ka fertilizer ka ri ki ndirona guku abai riu ka fertilizer kau ni 17 gaka gakoragwa kega riria mumera waku wa ubanda ta riu ni urona buri ubana thumu nutrients ciau kiria kana minerals ciau tubuthire kithungu ni itekaga long mumera ugika kabinda kanene mumera kaingira mumera-ini na tondu mumera uyu urenda wanjie kugucia ona ibenya ne ibenya muno ukuthomithia cia urimi na uthomithie kia bai umundi tondu no nginya no mwaka no nginya iguriri twari handa ri rikuoya ihinda rigana tukurihe mai maigana atia thumu ni utwirire urahuhe bucket igiri ndenda tuingire haha ona ndenda winywe aba ingira aba ingira aba na tukubanda riko tukubanda riako kana riaku gutire tutae bana tubanda riaku nikenda na ninjuke na mai twame tuige riu aya tugwika atia aba gure bure tugwika tukwamba inja gatego guo kanini gatego ni gaka kanini tu kuri magetaga karima njenje gatego kanini kau ni kaiganu kuringana na buria gitina gia Kayu gaka bana igana ucoke wikire mai nikire mai ngirathi cigana ikira nuthu ya ndo yo nuthu uguo thi na mbere na gwikira ni uguo aya ni uguo riu erigo riri uguo rona ritari uguka urute karatathi gaka okay aikorwo no wende kubuthira ratathi riringi ta nasari no urirute wega no tondu ndirari buthira riu tuguritambura uguo nigetha riga njoke ndiricine ndirari batara ringi no mo tucoka turia hiri uguo tukuriga no ndu nguriganiritwo ni ati variety ino ya grade 9 yumite Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology koguo ni rigo uramenya wina uma ndina uma nario ni gwikitwo uthuthuria na mai mako ni kure marora riu huria tugwika tuko tiga ngonie nigetha ritutatuti abogu ritikathi kumba kithiga kuria thi tukuririkia abogu banini tukuingiria aba mai-ini abogu mai-ini banini ingerie kabora ni atha mwiroreri ona kiamenyo turaringiria bau rigucagucie mai urinyitiriritie oguo aya riu erigo riaku uguka urikire haha oguo wega au uhihinya haha nigetha merita irekarekie nuwona oguo rikarite erigo ritikiberio ritikiberio ucoke riu urithikathike kabora na gatiri na ndukarithike nginya guku rikorwe riro hau ugu thi hanini kubuta uguo o banini tu aya riu tucoke mayagu matigarire tuke obo tuke oho tuke tumekire itiririo kabora okahora tukarinyotie mai ritikanyotere mai rigo riri ungiuka after 1 month ndugetikie kana nirio irigo riri ndienda turirorere muhere wari wa mai na ni twauga wega ndukarinyotie mai mundu utari na mai maingiri tumeraga urimi wa thikũ ici no muhaka korwo wikite mathabu ma mai agwika atia urimi wa mundu atena mai maingi irigo riri wona ria gwata ukabeaga ndo igiri ingi nene kuino banini ndo igiri 1 lita rimwe thiini wa wiki wa kiumia kimwe irigo riaku rikuthi wega pio ni rikunyita wega irigo riri turariendera variety tukamenya ni guturehera breed njega no muhaka nawe ukorwo kirirora na nitukumatariirie ta maririkanie nawe marigu mari ukoretwo ukirora ri ukoretwo ukimarora atia okay marigu ari ngoretwe ngimarora ni ngoretwe kuma kuhanda haria ukuga irigo riakwa ni rianjie kuhera mbia ndina assistance kana no tethio wa athuri angi matwendanite muno na makuma society ino ya Muridi makoretwe
makithi step by step gutwarana na kana kabinda kau ne makoragwa magika kindu gitagwa scouting mundu unde o ingirika sana wa scouting ati ogua wamba kubanda ukurumiriria bau ndagika ni makoretwo mambete guidance njega ati ogunda ari banda mai ndigatiririe mai ndukana lenyotie undu wa mbere mai nditikanyote aya tariri ni urona oguo nurona thumu uyu njikirite after season yengi imwe no nyongerere thumu ungi kindu wirubaro cigana igiri kuma hau ikuringana na buria riu ndirenda no njikirage o season wirubaro iyo imwe kana aikorwo ni no njage thumu manyua ibinda rikubaniritie season no njikire kindu ta wirubaro 4 biari kana gukorwo una meciria ati irigo riri ogu arikira thumu no nginya riende na nigetha minerals iria ithumune irigo ripote gwika atia kuria tondu ritingigikiria batena mai twekithie mathabu maria we ureka haha muthenya wa muthi wa handa 1825 na ugukorwo uhuthirite mbeca ni wahuthira mbeca kuma capital yaku kinya mugunda waku kinya labor yaku ndio twekithie mathabu kinya muthenya uria ugakorwo ugitua irigo ria mbere ni mathabu mariku ugukorwo uhuthirite riu mathabu aria njikite niyo bakwa mbego ndinayo irigo guku ni ta marimaya ngurite nyenjete niyo bakwa personal rimbane yakwa wira ni wakwa irigo rimwe muthenya umwe wenjaga marima maigana muthenya umwe ndenjaga marima 10 marima 10 uweta imsanithia mbai 50 irima rimwe ciringi 50 nire kinyaga nginya ciringi 8 kwa andu aria mangi kuringana na buria mugunda ucio umite we kwenda kwiriha na ciringi 50 mugunda we waku ri ni uhuthirite ngiri irakinya cigana 3 na magana me hau iguru aya thumu waku na fertilizer yaku ri thumu wakwa tiga kindu kiria ingitua ni ngurite ni fertilizer thumu ndina mburi cia iria baria ciakwa ri thumu ndi uthondekagira o haria ngaubata ngathinga wiga pandu pamwe ukahea riu gacoka ngauruta hau na ndimeraga kaingi mareithie kaburi kana twiri tuburi ndio gugu ndiguraga thumu ndungigura thumu ndigura thumu ndina mburi baria ndina mburi almost mburi 7 guku gwakwa ndiguraga iria ria mburi haiya thumu ni wa mburi riba yaku yothe wamirora nginya muhere wa mai kinya kiri urona ukorwo huthirite mbia cigana project ino gigakinya ni ugatua irigo rimwe toto yothe ndirona ndingithi makiria ma 10,000 tondu riu kuma haha ri thumu ni waigania riu no mai na riba nini na kariba kanini once rita rimwe thini wa wiki rita rimwe ya wiki ugoka kaheo kiria na ria riria rije gwika uria okay na ria riria riu rigeka ati wiro uyu wothe ri nigetha ugatuhe umithio ri ndende twike mathabu maku personally irigo rimwe ura expect rigakorwo rigikuhe ki irigo rimwe kuringana na buria ngukorwa ndirirete ta riu ndina meciria na kuringana na advice ya athuri amwe kuria ni manjirire kana ni manjiraga no bote kurera kiria igire marigu aire makore magitemwa once ni matemagwa kuringana na ngathi ati wona watema acu aire rita riri after kindu 1 month uke uteme mangi aire aya abo guthe bena mangi mokite oguo riu na nimo tukimatariria na no ngumataririe na no ngumataririo ri nigetha twambe tukahuruke hanini ri ngwenda tukorwo tukira mwiroreri we kiria giakorwo giguguciriria urimi-ini wa marigu maya ri tondu itwa riri utuite ri tiate ni kuria urite no ni kuria urona ukuria niki giakuguciriria nio aikorwo ku mbia cia raithi na cia nebenya ni irigo gurite mirimo mingi bora uribe o thumu na mai na bingo eyo ndugatindaga gwaku mugunda niwe andika musara o mweri ukagwataga kindu 10,000 o mweri 10,000 thiini wa itina isu 25 ndukagaga 10,000 o mweri 10,000 tumatigire hau nigetha marigu mangituma namo ri twambe tuguthukani namo nderuhe kaundu kagi mareko okay nigetha mongerereke na mbeca ciongerereke karibu sana na rita riku aikorwo Ngai ni ekundethia kuringana na buria MCA witu aratwira ni tukwambiriria value addition
wabota gukaria clips cia marigu aya hau ri oriri wahanda hau niho hena ki igå rä 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 ngwenda rä andäkwo planted by Murimi digital ri umwe gå kå natiga handa irigå na nä ngå mera kå rä a kå ngä tå gå thiä kå handa na tå gå tigä rä ra bå rå ri witå rä nä wehonia asanti sana ja marufuku kabisa mwiroreri wakwa no akeigua nja marufuku tu kwa muthuri ugwitwo bundi ne kundu kuretwo njukine ne Kirinyaga county ne Gicogo constituency na ngomba nyumagare thiururuke o guku Kirinyaga tuthondeke marigu wone mbeca kuria ire urimi-ini witu.